सही समयमा सही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र ती योजनाहरूले सफलताको बाटोतर्फ अग्रसर रहन सक्छन्। Welcome to the distinguished dignitaries, international and national speakers, faculties and participants. A grand symposium that took place on 23rd of May and 24th of May 2026, organized by EMS Nepal Updates, with the academic sponsors of TUTH, Nepal College of Emergency Medicines, and other national and international academias. This is me, Roshan Chaulagai, and here are the videos that were presented on 23rd and 24th of May 2026. यो अहिले इएमएस जुन रिसोर्सफुल सेटिङमा त चलिरहेकै छ, रिसोर्सफुल सेटिङमा चाहिँ हाम्रो इएमएस चलिरहेको भए पनि जुन ठाउँमा हाम्रो नेपाल जस्तो भनौँ न भौगोलिक हिसाबले चाहिँ अलिकति विकटता भएको ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ हामीले प्यारासिटामोल पनि पुर्याउन सक्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ चाहिँ इएमएसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने मेरो क्वेसन छ। थ्याङ्क यू। प्राइमेरी सिकाइहरू ट्रेनिङ गराउँछु, जसमा चाहिँ कम्युनिटीलाई पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कम्युनिटी हाम्रो ले पर्सनहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएको छ। यसले के देखाउँछ भने उनीहरू अवेरनेस डेभलप हुन्छ, बेसिक फर्स्ट एड बिएनएस मेन्टल प्रोसेस भन्नुपर्ने सिस्टमले कल गर्ने त्यहाँ सबै काम त गर्न सक्दैन। अब सर्भिलान्स हस्पिटलले गरिदिनु त अलिक गाह्रो हुन्छ यसलाई, तर प्राइमेरी हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ अहिले इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ। त्यहाँ डक्टरहरू हुनुपर्छ लागिरहेको छ। त्यो सिस्टमहरू चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेको छ, त्यो राम्रोसँग भयो भने चाहिँ जहाँ जहाँ छ एटलिस्ट सब डिस्टेन्समा सबैले एक्सेस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छु। इम्प्लिमेन्ट गर्ने अहिले सर्भिलान्स चाहिँ हाम्रो इच्छा र शक्तिको कुरा हो र हाम्रो गभर्मेन्टको इच्छा हो, यसले चाहिँ गर्ला। तर भलुलाई राइट कम्युनिटी सर्भिस भन्नुभयो, कम्युनिटीलाई हामी भन्दैन, कम्युनिटीले गरेपछि आफ्नो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिकामा गयौँ भने त्यो गाउँपालिकाले के गरेको छ भन्दाखेरि यो इमर्जेन्सी अब्स्टेरिक केयरमा चाहिँ बोकेर लाँदाखेरि हामीले चाहिँ यातायात खर्च दिने, बोकेर लानेलाई पनि यातायात खर्च दिने भनेर त्यो खालको अवस्था छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले बाइकमा पनि लग्ने एम्बुलेन्सको कुरा छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छे बोकेर लानुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट पालिकाहरूको डिफ्रेन्ट खालको रिसोर्सहरू छ र हाम्रो अब नेपालको भूगोलले गर्दाखेरि पनि यो इएमएसलाई चाहिँ प्रत्येक पालिकाले आफैले गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को यो बागमती प्रदेशले नै अप्नाउन सकेको छैन। जस्तो यो धादिङ, रसुवा र नुवाकोटलाई चाहिँ एउटा डिस्प्याच सेन्टर भनेर धादिङ हस्पिटलमा थियो। त्यसै गरी यतापट्टिको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, मकवानपुर र चितवनलाई चाहिँ एउटा अस्पतालमा थियो। त्यो चाहिँ अहिले प्रदेशले पनि त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिन सकेन, त्यो ओनरसिप लिनै सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले प्रदेशले ओनरसिप लिन सकेको छैन। पालिकाले चाहिँ पालिकाको डिफ्रेन्ट लेभलहरू छ, कुनैमा चाहिँ स्वास्थ्य एकदमै पछाडि मात्रै पर्न आउँछ। यो कसरी चाहिँ सम्भव होला त्यो बारेमा चाहिँ यहाँहरूको के छ? Speaker. Good afternoon, Namaste, respected Chief Guest, distinguished dignitaries, international and national speakers, faculties, EMS professionals and friends. It's my honor to stand before you today at EMS Nepal Updates 2026. Thank you Dr. Ramesh Bharjan and team for this opportunity. Transitioning from the basic medical education to specialized emergency training, in Nepal only we have at the tertiary levels there is PhD, a master's degree in the emergency medicine, but at the work area, at the field, there are only community medical assistant and assistant who are providing the EMS services. So we have to upgrade the PCL in general medicine to Bachelor of Paramedics or any EMS degree in Nepal.
We have to standardize the certification and mandatory skills workshop of BLS, ACLS, PALS, and advanced trauma life support, and focus on the advanced resuscitation skills tailored for remote setting. We have to work on the appropriate technology. We have to integrate the telemedicine, closing the gap between the ambulance and emergency department. Real-time transmission of ECG or blood pressure data in the emergency department, live video consultation with emergency physician during the transport for the rural areas, GPS-based routing bypass traffic congestion in urban areas. Here is the data of clinical profile and timing distribution of emergency cases transported through EMS at TUDS during the month of Boisak. Now, during the month of Boisak, a total 129 emergency cases were transported through the EMS at TUDS. Among them, 50.4% reached within the 2 hours, and while 44% reached within 3 to 10 hours. The most common presentation was pain abdomen, 42%, followed by the fall injury 9%, and AE of COPD 7%, and others. Trauma-related cases, including RTA and fall injuries, accounted for a significant proportion of EMS transporters. So, from such data, we have the findings. First one is delayed transportation is a major problem. Only 45% reached within 2 hours. 44% has delayed of 3 to 10 hours. This suggests poor access, geographic barriers, and EMS limitations. Trauma cases are a major EMS burden. EMS and paramedics need stronger trauma-focused training and equipment. Pre-hospital interventions are important. Paramedics are essential, not just transport providers. Recommendation: improve EMS response and transport system. Strengthen paramedic training in trauma and resuscitation. Standardize the national EMS protocols, equip ambulance with monitoring and point of care tools, use telemedicine support for remote setting. Conclusion: paramedics are crucial in the EMS system, particularly the gap between the remote emergency and tertiary care. Strengthening their training protocols and access to point of care tool is essential for improving and survival for resuscitation, reducing the preventable deaths in Nepal. Thank you. Lastly, thank you everyone for watching the video till the last. Cheers, have a great day.